Kardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha. India det ahem tunpi Delhi kimialong G20 summit kibi ponje aphan sik dang pon bomlo. India long G20 summit kibi ponje aphan pura India Prime Minister Narendra Modi pen arni pathik ponlo. Bangso G20 summit chitini phaisir kep arni Delhi rong sopi alongsi bangso ajai mek peman ponpo. G20 summit kibi ponje awai kang arlo doan adim along alir acham kibi ponje aphan pura doan ahor muta paklar pon bomlo. Lapen raikom sai khatum sitami keton kelang pangching pon bomlo. Lapen G20 summit ke paman ponje ahud delegate satum aphan choran aboha sitami pathik pon. Bangso choran aboha along anke anutin delegate satum sitami motor chepon long lepusi India Prime Minister Narendra Modi pen birta pangdak pon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Samilangsa Police Station ke parlo edon ahem mechodet. Lakha Kriplik Orkanthi constituency ke parlo lang lokso Y Crow Arong Ameker Mohantok bi ahem kopi ko son penloni mechodet. Chitini phai trok arne ajo por phai kepra achitim apor malong Y Crow Arong Ameker Mohantok bi ahem men mechodet lapen kisung ke phu Mohantok bi ajor ka et kropi kache than atengki an chodet pen mek ke jangdam ahutsi bang swami ke cholong pusi pachinipon lapen ka suphole peri kecho sang anta mechopon laplo pusi pachinipon. Achor sitame hem ave koila ki phordun ledu sido lasi ka et kropi ahin pen kachoning ripon ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman lapen Lakha Kripli Korkanthi constituency Ms. Raju Tiso lapen Korkanthi constituency Mondol Mephu dolo intia tuma phan pen chenglok ningkeme ningkang sampen solangdo arada tuma phan ningak long pen chuning risi kirap ka chuhangpon. Lapen lapu hem me ke chopon bom aporahut muni datum aphan ke arenga hukeso abelang pusi birta ribdun long. Samilang sopen long ba morning ti Karbi Anglong News. La peri an pinelo son he an cho et pen inke pinelo me pa mep kang et man inke hem chilu dam lo inke suhuta thang the inke tok bi pen da chingki suhuta thang the der lo inke la suhuta ihu so do ekhonta ni do bam inke lang jun nam lang pu pak ho la suhuta thang the mia ve ni pinelo ke tilipen si pa mep kang lo so hem la hana tun na ke miga velo bu mia ve lo kang lap bu pa mep kang lap lo inke ihu so do inke me ke jang pu pu inke usu ke mek jang et ja lo inke mek jang thek the der ong ja lang jun dam lang pu la so lang nang ke jun ta thang the inke so ke be dam lo inke la bier to ma agari si pinelo son he ke paplu ma polam lo he inke chulang nam lo inke mia de thi su kali inke la tum phan si hang lo bier tum phan si nili tumarong la ke vai kro rong la pen la nili bong abang ke amen ke ka et krupi la pen apena na men ke mohon tok bi apena na bang ke ha koila ke phor ke chong da dun tang ho usu pen bahani si do chom ama ke ahem ta chi lu wing wang la si rong asore no bahani the anong lo la si kerap dun la vi pin la pe ari pole khai su anta Mungkin nili bong abang ta akeng ta ketekok arita ketekok kiduk so ta kali lasi ilitum 14 nong korkanci chairman sa lapen mondor presiden setami nang kirap je phansi nilitum ke kirap ka chuha te ko son pen si so hem mi chodel thegan de lo mane me ki jang aphi to ho me ya phi si mi chodel de ki usu pen bahini wala ma chi thegan long le det ta Dolamara angkang bijuli arong along bongkrui api kithitang arpum kelongpon. Lakhain kora trok dwar bagori MSC constituency ke parlo jasmet lakhahini dolamara angkang dolamara Northern Forest Range ke parlo kakochan sabit angkang bijuli mate arnai athoi arong along arnai athoi tea cooperative society limited sabari along kedamtang chitini phai trok arni bongkrui api kithitang arpum longponlo. Arnai athoi arong arat pen nangki thandun atengke labang so abong krui aprang penta lason ki thipuke abelang lapen non malom Kaziranga National Park along langke thi ajok lapu malom anta nangke kat ajok bong krui angbong kache kor ajok si ki thi tahai lupusi thanpon
lapen napu Dr. Debojit Phukon ahin penta bongkrui ang bongkachi kor ajokji kithi ta hai pusi honthepon lapen non amati clardak pen report awilang pusi nang pachini dun Dolamara Northern Forest Range along ACA Prolat Crew kapin khat atengsi Ranger Dhorom terang Japon linsi Kakochan Forest sub beat in charge Mongol Singh Taru lapen Dolamara Range Forest staff lapen Kakochan Forest staff lapen Tebok terai rongasor atum ta chirap chetodunsi Aron ateng pen Forest atum chepari deng ponsi Arnitiliapor bongkruikit hitang arpum me an piponlu Kaziranga pen Risaning Ti Karbi Anglong News আজি খবৰ দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াত আহিলোঁ বিজুলী গাঁৱৰ ওচৰত বয়সস্থ মাইকী নাহৰফুটুকী বাঘ কিন্তু তাইৰ ষ্টেট অফ ডিকম্প'জিশ্যনটো বহুত এডভান্স হয় অলৰেডি গেলিব ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ভিতৰৰ পৰা চ' অৰ্গেনবিলাক সেনেকৈ চাই পেলাই মেইন কাৰণটো ক'বলৈ অলপ টান হ'ব কিন্তু সেইকাৰণে আমি ইণ্টেষ্টাইনৰ এটা কণ্টেণ্ট লৈছোঁ সেইটো ফৰেঞ্চিকত পঠিয়াম বাকী বাহিৰৰ পৰা চাবলৈ কোনো আঘাত পোৱাৰ চিন দেখা নাই বেছিভাগ কি হয় বাঘৰ মাজত কেতিয়াবা ইনফাইটিং হয় তেতিয়াও ইঞ্জুৰি হৈ চেপ্টিচিমিয়া হৈ মানে মৰি যোৱাৰ আমি বহুত আগতে ৰিপৰ্ট পাইছোঁ চ' সেনেকুৱা কোনো কেছ দেখা নাই ইয়াতে তেতিয়া লেবৰেটৰী ৰিপৰ্টে ক'ব কি হৈছে ঠিক আছে আপোনাৰ নাম জনাব নেকি মোৰ নাম ডক্টৰ দেৱব্ৰত ফুকন মই বোকাখাটৰ ভেটেনেৰী অফিচাৰ হয় নেকি ছাৰ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এইটো ৰাইজৰ কাৰণে কি মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছে ৰাজ্যৰ কাৰণে এই পৃথিৱীখন অকল যে মানুহৰ কাৰণেই নহয় আমি কো এক্সিষ্টেঞ্চৰ কথা ভাবিব লাগে এতিয়া বন্যপ্ৰাণীৰো একেই ৰাইট আমাৰ নিচিনাই চ' যদি পয়জনিঙৰ কেছ যদি হয় কিছুমান কেছ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মানুহে ছাগলী মৰাৰ কাৰণে বা গৰু মৰাৰ কাৰণে বাঘ বা এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱক পয়জনিং দিয়ে চ' সেনেকুৱাবোৰ কৰিব নালাগে আপোনালোকে ওচৰত থকা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো অফিচ আছে সেই অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এনেকুৱা কেছ হ'লে আৰু সকলোৱে মিলি থকাটোৱে মই বিচাৰোঁ কো এক্সিষ্টেঞ্চ হ'ব লাগে Ong San Suu Kyi aphan hemkang sam arlo aok rengno det sita kisu langle det. Myanmar along arpupen kesor plot asong japi barim Ong San Suu Kyi aok rengno ahut si langle det pusi aso popen pangdakpon. Ong San Suu Kyi aok rengno jinilor apita phatek along authority atumpen se kelang aphan kachoningri ahut military asong japo atumpen kroikre det pusi asopo Kim Erispen ningjepon. Aung San Suu Kyi arta sitami troksike braner kep anlu lasi lapuan ke sarpi arleng aphan ke phatek arlo ke so lang pami nangji kali pulote isi kaphere mimi dokokji Aung San Suu Kyi aphan ke kedamtang surihini rain korai si aningkan thelanga chiklosi raikom sai khiatum ingnang si phatek bengponlu lasi non apor alangli phatek arlo ke so ahut si lang pami nangji pusi pherangkia thengnu asopopen ningjepon News Desk Report Karbi Anglong News